namhlanje bafethu nazi isikhathi esibashela indaba ezimnandi bafethu la lama-Wednesday namhlanje bafethu sazowabona la ivale lapha. Hey guys, Prime Minute Apprentice ngiphathele abafethu yena namhlanje lana abafethu nje bazonenzela into yabo banitshela nje answer yakhona uvuseleleke nawe usekhaya. So ithingi bakuza amagama samafethu ninjani siyabinaphila ukwazi amagama igama lakho gama bafethu nibazileke amagama abo bafethu njengoba beyishilo nje ngazuthi yena ngathi ngalo ukunibathekanye mhlawumbe khona nizosizakala bukho. So bafethu la ngicela ukunibuza i-question eyi-1 ukuthi mhlawumbe ningathini kumuntu ofunda isikole but kunzima ukuthi aqhubekele phambili ekustruggle kunzima ukuthi aphase ucabanga ngisho ngiyeka isikole. Ngamtshela ukuthi ukhushe isigele wathi isigele singayenza ukuphumelela leso akafuni utshela bombe ukuthi mina bazomisa kwesinye isikole graduate semsebenzi. Ngimtshela ukuthi angayeki isigele ngoba isigele isi-right mangaseka angeke aphumelele ngokuba angeke athole umsebenzi o-right. Ngamtshela ukuthi angayeki isigele, ngamtshela ukuthi makalanda abangani bakhe bomfundisi. Bafethu nizwile-ke kusho ukuthi into emele nenze ukuthi nibekezele landana abangani banifundise ningayeki isigele nibekezele kuzoba right yonke into uzofika la mele ufike khona just emele nenze ukuthi bekezela kuba right niyazi ukuthi indaba siyivali kunokuthi nje peace. Sanibonani bafethu ngoba bese ngishilo ukuthi namhlanje sesibuyile ngesizini 2 bafethu la ngiphethele ubhuti bafethu ubani ubhuti igama unkosi ngathi but a real name Junisani Nalthindlovu like Gauteng inkosi unginani. Okay bafethu nje banizwile ngapha sibethe inkosi nathi wena ungathanda ukuthini nebula abantwana abazibulalayo these days abazi abantwana bebahlukumezwe something esendlini uthi thola ukuthi umuntu izibulalela ukuthi hayi abazali bami abasaphili ngcono ngenzeni ngizibulale wena ungathanda ukuthini kubona mfowethu mani abe benethemba lokuphila like mabafihla my guy ayikho into izophumelela obvious angithi ukhala i1 isolution uyi1 with the solution pain it can do anything, you understand, the way they do it. But mabasitshela bakhulume the way ni use nani nathi siyabadinga nathi sinabo sihamba nabo bafethu makunje ngibona kanje nikhuluma nani like asiba introduce bafethu mani guidance healing feeling according thina ku youth singazange sibayisa bogogo counseling clinic ngathi sebayathanya yebo like abe honest. Okay, wena izwile bafethu bathi xoxa uthethe nomunye umuntu mfethu umtshela iqiniso lo muntu lo mhlambe uzoncedeka mara mina ngithi mhlambe nje uzoncedeka ezubhuti kashilo ukuthi akudingekanga uye kuma counseling uye kuphi khuluma nomuntu obuthi uzokunceda bhuti siyabonga ne Aphola phethe sengaphakathi inside evlenken mazi maqhamuka mina kujabula ukoko kujabula ubaba kujabula umkhulu ngisho nje sendlini ithikizi zomsila. Okay guys namhlanje nginiphathele ubhuti futhi bathi ubhuti ongubhuti. Okay but ngingamqambi igama uzozizwa yena. Sawubona bhuti njani? Hayi wekhamba lapho wafethu. Hayi saphila bhuti. Bengisacela ukwazi igama. Hayi igama lami ngithi CRC abangaziyo vele ngingana-RC. Jango bhuti besacela ukwazi mhlambe indlela zokuthola kuma social media. Ngangithola lapho kuma-Facebook lapho search CRC ngizongithola. Hey girls who are ready to mingle nangumjitha. Unayo intombi? Asithi awunayo khona uzothola intombi. Makuthi umuhle ungasabi ngena lapha yani inbox at the same time ufaka uheart obomvu ungafaka uheart opink one hayi. So okay akudlule lapha ebhudelana ngine question for wena ngicela ukwazi ukuthi ungathini kumuntu ostruggle lapha esikoleni mhlambe like akakwazi ukuphasa because kunezinto ezimvimbayo ucabanga nje isikole. Mina mfethu ngamguide ba so advice yakhona mtshela mfethu itakusikela unashintsha ngoba uma ungayenza isikela akunamsebenzi lapho azokuqasha khona mfethu ngoba isipanisa maye kufuneka soqedile isikela bona matric understand bafethu impilo kumageza bafethu ayibhatali mfethu ayibhatali uma umageza nalizokutshontsha bazokubamba uyafa bhatali wasenesikela bafethu yabona ngintana incane ngisachubeka nesikela bafethu ngithanda nonke bafethu afithi bafethu kumele sibambelele nesikela singaziyeki isikela or else uzobe iphara into ayisho nje manje uzobe iphara uma yeki isikela. So bafethu bambelelani indaba sivali into esizawuthi ukuthi peace. Hey bafethu this is your bafethu sengaphakathi inside zonke nimaziyo baqhaba mina kujabula ukoko kujabula umama kujabula umkhulu kujabula wonke umuntu ejarini ngisho nanje jakazisa umsila. So bafethu lana ngiphathele ubhuti oniphathele olukhulu oluzonisiza. Sawubona bhuti njani? Ngiyaphila mndeni. Ngiyaphila bhuti besicela ukwazi igama. Igama ngiGift Mapapa.
bafethu ngizwile kubhuti uGift ngicela ukwazi mhlawumbe ubhuti ukuthi utholakalaphi and then ngicela ukwazi ukuthi yini into oyenzayo like into mhlawumbe ukuthi usiza ngayo. Hayi mina ngitholakala khona la ematetini e-Ivory Park. So mina kahle kahle umuntu nje masithandele kahle kahle ya ngiyahasla yabona. Okay kushuthi yonke into ephatha i-practical work ubhuti ayenza bafethu zani lana ematetini lana e-Ivory bafethu nizomthola kubhuti uzonisiza ngayo yonke into ephatha i-practical work. Bhuti lana bengisacela ukukubuza nje i-question e-1 then second. Umbuzo uthi umuntu okwazi like umuntu uyakwazi ukwenza something but i-problem ukuthi akazi ukuthi kumele enze njani akazi ukuthi ungayenza kuphi kanjani ungasinda umuntu loyo. Ya ukuthi ungabulawa indlala ya kumele any job evelayo kumele uzame noma ungayikhoni kumele uzame ukuthi nawe ukhona ukuthi uthole something uzoba ubhizi market umsebenzi wakho waziyo ubhizi yathi uhlala ngesandla. Neza-ke bafethu ukuthi ubhuti nje noma ngabe umuphi umsebenzi wenzeni ungasabi nje lo msebenzi lo uzokubekela isinkwa nje etafuleni. So bafethu niyazi ukuthi indaba siyivala into esingayisho nje kwamanje ukuthi peace. Bafethu ngibuyile nginiphathele manje ke baba umdala baba uzongichazela ngezinto enginethe mina nizonisiza emakhaya kwahle futhi wonke umuntu noma engasizanga wena wedwa kuyosiza nomunye oseceleni kwakho so lalelele omunye ke sanibona baba njani? Yebo bhuti. Ngisacela ukwazi igama mhlawumbe. Mina ngubhanyasa. Bambiza ngokofi yonke indawo. Babanye bambiza ngokokhoshi. Ngazile ke bafethu shitho nizozikhethela olithanda mina ngikuthandela ubhanyaza ngoba liyangichaza le gama so baba ubhanyaza bese sicela ukubuza ukuthi mhlawumbe udume ngani yini umsebenzi wakho noma usiza ngani abantu? Mina ngithengisa i-product ye-DXN. Umuntu mane shukela ishukela sikhipha la egazini sayidonsa. Then mawunama piles siyakunceda nakhona. Ma una i-heartburn nayo iyasuka. Mawunesibabo naso siyasikhipha. Mapain yonke into ayikho into engalapheki ya uphuma kuwo. Bafethu niyaza ukuthi konke okuyipain emzimbeni wakho kumele ufike lana khona babezokunikeza nje i-product e-DNX then DNX right here DXN i-DXN then uzoba right phela ama-pains yes ziningi iy'nhlobo zama-pains but uthi baba zonke iy'nhlobo nje ziyaphela so baba bengisacela ukuthi usho maybe ukuthi singakuthola kuphi indawo mhlawumbe uney'namba zaka-WhatsApp kanje. Mina angikho ku-WhatsApp ngiku-straight phone 072 047 3531. Excuse? 072 047 3531. Siyacela ne-location baba la utholakala khona indawo. Ngitholakala la K111 opposite ne-car wash lapha esihlahleni. Kwenzi idrata kuthengiswa amahasi. Yeah. Bafethu wozani-ke nizothenga bafethu yazi ukuthi seminingi leminyaka uphethwe ama-pains ushukela izifo ziningi woza-ke uzothatha lana i-DXN yakho then ube right ngiyazi ukuthi indaba siyivale but ekuthini peace. Zach on the beat. Nyamta